This is a new world. So watu ya media karibuni kwa hii Kenya mpya. Tutazoeana pole pole. Thikwe mwetu thutha wa munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua kuga nyumba cia mohoro gutiri undu cionete thutha wa gukirwo ni maabitha nene thirikari-ini makiuga andiki a mohoro matire na wigiririki. Minista wa IGANDA na WONJORIA Moses Kuria ni atwarithitie mbara yake na mbere gukwa kiuthira ciugo cia urathoni kuruma nyumba cia mohoro. Igire nie muguo tuko ucokagerio ki aya tumuru tu gatheti uria maguka niguo gukania na uria ndikora oroci uguo maturagwo ngimeta uguo ri no guo tuturagwo magiuka gutuigirira niguo uri kwaragia gicigo-ini bunge kia Maragwa kaunti-ini ya Muranga aumagaritio ni mubunge wa guthukio Sabina Chege na speaker wa bunge ya kaunti ya Muranga Johnson Mukuha na arugamiriria wodi Kihiri ni augite ndegutigithiria nyumba cia mohoro kwenda kuma kume agiti nyuma thurire thirikari ino tu nyuma tutumire na tumurutire wira ni mukora tumurutire wira hangi ukamundu gatagati ga ithui na kumurutira wira ni mukora twetoke nake ni nyo moiga moko igua wakumekania ni ati Kuria ni onekanire gucogera muingi wa bururi ONAGUO ukirire nyumba cia mohoro na andiki a mohoro akimakuruhania na ngwataniro ya mung'ethaniro ya AZIMIO no guka guku gwetiwaga ni agatheti ti agatheti aya ni party ya Raila aya ni Raila atire kindu kinga ni Raila mutheria haha na ni akiguire niwe mari nake na gikatia na akigwe niguo koguo inyuere ni ri kunyita rwathatha na inyu mumiririe ki mateke niguo nitoiguithania ya ndoito nitoiguithania Kuria ritie miario ino na thengia ya watho wa igoti nene uria umugiritie kwaria undu wothe wa gukirira nyumba cia mohoro. Kwa ihinda thirikari ya Kenya Kwanza ikoretwe kionekana terongoreirie haro na nyumba cia mohoro thutha wa nyumba imwe gucabithia riboti cia gwikirira nganja uria thirikari yagurire maguta ma kuruga kuma nja wa bururi kugerera kambuni ya thirikari ya Kenya National Trading Corporation iria iri rungu rwa ministry ya Moses Kuria. Mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua makoretwo muhari-ini wa mbere gutetera Moses Kuria na kuorota nyumba cia mohoro makiuga itikoretwo na wigiririki wira-ini wacio makiria maundu-ini maria makuruhaine na thirikari ya Kenya Kwanza. We must also defend the right of people like Moses Kuria to speak their mind. The same way we are defending the media to say all the things they want, including the wrong ones, right? And I saw one journalist saying the president should defend us from Moses Kuria. That's fine. I will do my bit. But I want to ask them, so who is going to defend me from rogue media? Moses Kuria ameuliza nyinyi maswali tatu tu. You are all over, you are crying. You have seen nothing. There is nobody who is immune to accountability. Everybody must be accountable for your actions. No na kuri uguo President Ruto ni ranire ni akugitira wiyathi wa nyumba cia mohoro toria gatiba yugite.